Inshuti bakunzi b'umuco, inshuti bakunzi ba gakondo, inshuti bakunzi b'agasarubare, inshuti bakunzi b'imbyino nyarwanda, turagarutse ngo tuganire ariko kandi twiga intego yacu. Uyu munsi turaganira ku mbyino nyarwanda, imihamirizo. Turaganira ku nkomoko yo guhamiriza nk'ingeri y'imyiyereko y'intore mu Rwanda. Mbese intore yambara ite? Ingamba y'intore iremwa ite? N'ibindi byose mwibaza. Kuva kera na kare Abanyarwanda barataramaga, Abanyarwanda bakizihirwa ariko kandi bakizihira n'ababarora. Intore zikiyereka mu myiyereko myiza ibereye ijisho. Mu ntore zogeye twavuga intore Butera bwa Nturo, wabaye indashyikirwa mu guhamiriza bidasanzwe, ndetse yari akuriye umutwe w'intore ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Inararibonye mu muco nyarwanda zisobanura umuhamirizo nk'ingeri z'imiserukire y'intore mu myiyereko, ukaba kandi ubukungahare bwo guseruka mu Rwanda. Umuhamirizo wadutse mu mpera z'ikinyejana cya 19, bikavugwa ko iyo ngeri y'imyiyereko yadukanywe n'intore z'i Nyaruguru. Muri zo izizwi cyane ni nka Ruhanamirindi rwa Sebagangari, intore Rutsindura n'intore Cyoya. Intore yo zihamiriza ziyereka mu mikino y'ingabo, zisobanura uko urugamba rurwana, uko ingabo zataka urugamba, ariko kandi zatsindwa cyangwa se zasumbirizwa zigasubira inyuma zikagwa mu nka. Kugwa mu nka ni ukurahira ko intore ishobora gusubira inyuma igihe isumbirijwe, ariko ntisige inka, ahubwo ikemera kuzigwamo ndetse ikazipfira. Intore yambaye yikwije yambara umugara ushushanya igitinyiro cy'umugara w'intare, ndetse kandi yambara igikubwe mu ijosi nanone muri cya gitinyiro. Yambara kandi ibihagatiro cyangwa ibitako, ikikwiza igituza cyose. Intore yambara umukenyero ndetse ikarenzaho n'inkindi, ikambara amayugi ku maguru, maze ikagira icumu n'ingabo nk'ibikoresho by'urugamba. Iyo intore ziseruka zibanzirizwa n'amakondera atsikimba, arimo umurangi, inshuragane, insengo n'ayandi. Agakurikirwa kandi n'ibihumurizo by'ingoma ziyaherekeza, maze intore zigaseruka n'inkubito mu mutahano w'intore zitaha urubuga. Mu ngamba z'intore, ingamba y'imbere ibaho abahanga, ndetse bayobowe n'intore zo ku mukondo, ibikokora ndetse n'impembe zombi, uruhembe rw'ibumoso n'uruhembe rw'iburyo. Mu mihamirizo yamamaye twavuga nk'ikotaniro, igitego, ibihogo, inganji makombe,
imanzi, urukundo, ikirushya n'iyindi. Inshuti bakunzi b'umuco, tubararikiye gukurikirana uyu muyoboro w'ibiganiro, mugasangiza inshuti, ariko kandi mwigisha abakiri bato, mukabakundisha umuco. Nari nkubita idatinya rudakangwa n'iminega, ndi Rwambana-cyuma rwa Mugomwa ndi Mugara w'ingwe. Icumu ryanjye rigomba umutuku, naribanje mubisha mu gutera ndarikanika, nimukaraga mubango ryihutira gusohoka ubugi butunguka rigitemba amaraso. Muhorane Imana, muhorane u Rwanda, ndabashimiye.